U ovom tutorialu ću vam pokazati više načina kako možete da selektujete nešto u Photoshopu. Kad god radite u Photoshopu da bi nešto izmenili, verovatno nećete menjati celu fotografiju, nego ćete menjati neki deo i vi taj deo morate da selektujete. Postoji nekoliko komandi za to i sad ćemo krenuti od ove najjednostavnije. Imamo ovu Rectangle selekciju. Kada izaberete tu Rectangle selekciju, promenit će se ova gore, ova jedna traka i vidjet ćete da tu možete da birate ovde nekoliko ovih kvadratića. Imamo ovaj običan kvadratić. I tako kada kliknemo na ekran, držimo kursor, prevučemo i pustimo, napravi se neka selekcija. I sad tu možemo nešto radimo, na primjer da farbamo samo u tom delu. Kliknut ću sad undo par puta da bi izbrisali ovo. Ali eto, sad smo nešto tu uradili i sad ako krenemo ponovo da napravimo selekciju, vidite kako se ova prethodna selekcija briše i stvara se nova. To je u redu ako to želite da uradite. Ako želite da se ova nova selekcija nadoveže na onu staru, ovo više ne može da bude selektovano, već moramo da izaberemo ovo. Kada je ovo izabrano, vidite kako se ova dva kvadrata pretapaju jedan u drugi. I sad ako napravimo drugu selekciju istog tipa, vidite kako će se ona sklopiti u jednu selekciju. Ako želite da nešto oduzmete, na primjer, selektovali smo nešto što želimo i na primjer želimo da izbacimo ovaj ovde deo ove reči city, možemo da izaberemo ovu ovde opciju i vidite kako se pojavio ovaj mali minus na kursoru pored i sad ako prevučemo i selektujemo ovo city, vidite kako je to oduzeto od selekcije, tako da selekcija ide oko toga. I ako iz nekog razloga želite da selektujete samo nešto što se preklapa između dve postojeće selekcije, izaberete ovo i evo ako prevučemo ovako i vidite kako se sad presecaju ova već postojeća ova nova selekcija, samo taj presek će biti izabran. Sad ću se vratiti na ovo novo. To je što se tiče ove kvadratne selekcije. Ako držimo malo duže kursor, otvorit će se ovaj ovde padajući meni i sad tu imamo više različitih selekcija. Ima ovaj elips selekciju koja pravi elipse. Ako držite shift, to će biti krug. Ako kad krenete da selektujete, držite shift i na primjer alt, to će biti krug, a selekcija će počinjati iz centra onog mesta gde ste kliknuli. Znači kliknem negde, držim shift i alt, vidite kako iz tog centra kreće. A ovako, ako normalno krenem, vidite kako sad ide iz tog, to je postaje ugao ovog kruga. Isto važi i ako smo na kvadratu. Ovako je sad, krećemo iz tog ugla, ako držimo alt i shift, krećemo iz centra. Ako držimo samo shift, onda pravimo kvadrat. Ako ste nešto selektovali i sad više ne želite da to bude selektovano, možete da kliknete desni klik na ekran i da kliknete na deselect. Ovo će se pojaviti uvek kad je aktivna neka alatka za selekciju. Ali ako imamo na primjer četkicu, idemo desni klik, vidite nema više te opcije deselect, nego se pojavljaju neke opcije koje su vezane za četkicu. Tako da morate selektujete neku alatku za selekciju i onda desni klik i deselect. Prešli smo ovaj rectangle, elipsu i sad imamo ovaj single row i single column. Ovo se odnosi na jedan piksel i to ili izabere jedan red piksela ili jedan stub piksela. Znači ako izaberemo ovo, gde god da kliknemo, vidite on je uhvatio ceo jedan red piksel. Ako zoomiramo, vidite sad kako se vidi ova mreža piksela, on je selektovao samo jedan red piksela. Sad možemo da izaberemo više njih ili ovako ako se nadovezuju. I isto to se desi samo po vertikali ako izaberemo ovaj single column. Možemo da izaberemo da ih bude više. Vidite, to je samo po jedan piksel. Ovo će vam nekad biti korisno, zato su to ubacili. Sad smo završili ove neke osnovne alatke za selekciju, sad imamo ovaj drugi red alatki. Izabrat ću ovo laso. Vidite, sad kad ja krenem da povlačim miša, on krene da pravi selekciju. Kad ja pustim miša, on je samo spoj. Ovo je neka ovako slobodnija alatka za selekciju i tako ja sad mogu da probam da obuhvatim nešto što želim, na primjer ovde glumicu, i pustim i ono se spoji i napravili smo selekciju. Ovo nije preterano precizno, ali nekad može da bude korisno. Sad ću malo duže držati klik na ovome i otvorit će se ovaj padajući meni. Imamo i ovaj polygonal lasso tool. On je isto kao ova prošla selekcija, samo
radi po tačkama. Naprimjer, ako želimo ovo L da selektujemo, možemo kliknemo prvu tačku, pa drugu tačku, pa treću, pa četvrtu, pa petu, šestu i kad se približimo ovde kraju, vidite kako sad je pored kursora ovaj plus, kad se približimo ovde pojavi se ova nula, odnosno da se zatvori ta selekcija i evo sad je selektovano samo ovo L. I tu imamo ovaj Magnetic Lasso Tool, to mi se nije pokazalo kao pretjerano korisno, ali eto možete tako nešto, on služi kao da sam prepozna šta vi želite selektujete. Nekad može ovako da bude koristan, ali ne radi uvek baš savršeno. Vidite kako je on pokušao da poravna uz ivicu. Može nekada pomogne. Dobro, iću desni klik i deselect kako bi odustao te selekcije. I imamo ovaj Magic Wand Tool kao magični štapić i kad nešto kliknete, on pokuša da registruje sve slične piksele i da selektuje sve slične obližnje piksele. Na primjer, ako kliknemo ovde, vidite kako je on prepoznao da su ovi pikseli slični i on ih je selektovao. I kada izaberete ovaj Magic Wand Tool, gore imate ovu toleranciju. To se odnosi koliko će on slobodno da hvata piksela. Ako stavimo na primjer na 100 i selektujemo, vidite kako je sad uhvatio cijelo ovo nebo. Iću desni klik i deselect. Ako stavimo na primjer na 5, on će uhvatiti samo deo. To je samo otprilike tolerancija koliko on slobodno hvata piksela. Iću sad na desni klik i deselect. I imate ovaj Quick Selection Tool, to je neka njihova alatka pomoću koje bi trebali kao da možete jako brzo da vršite selekcije, onda samo krenete ovako da držite i prelazite preko toga što želite selektujete i on sam prepozna šta je to. Vidite, u nekim slučajevima je korisno, nekad i ne toliko. Pa vi vidite kad vam odgovara, možete da koristite. Dobro, to su bile ove neke osnovne alatke za selekciju. Kad god je nešto ovako selektovano, možda vam se neće dopasti to što je ova ivica ovako iskrzana, vidite kako ovde hvata ove piksele. Da bi to sredili, imate ovu ovde opciju Refine Edge. Kada kliknemo na to, otvara se ovaj ovde dijalog i vidite kako sve što je van selekcije postaje belo. I ovde imate nekoliko alatki, možete ovaj Smooth koji bi trebao kao da ispravi ivice, vidite kako je sad iskrzano, ako pomerimo ovaj Smooth, on ga izravna. Također, ako želite da ova selekcija bude malo mekša, odnosno da ivica selekcije bude mekša, imate ovaj Feather, što omekšava tu ivicu selekcije i ovdje piše za koliko piksela je omekša. Imate ovaj kontrast, koji smanjuje u stvari to, ovaj Feather selekcije, da ne bude previše razuđena. I imate ovaj Shift Edges, što bukvalno pomera selekciju unutra i spolja. U procentima idemo malo unutra ili na spolje. I tako možete da regulišete vašu selekciju nakon što ste već nešto selektovali da malo to popravite. Kliknut ću sad ovdje na OK. Iću na desni klik i deselect. I samo još jednu stvar da vam pokažem za selekciju. Nekad ćete želiti da selektujete samo jednu boju na fotografiji i za to koristite ovo ovdje Select menu. Otvorite ga i nađete ovo Color Range. Otvorite taj Color Range i to je jedan ovako dijalog i selektujete neku boju koja se pojavljuje na ekranu. Ovdje će se pojaviti ovaj kao nešto što liči na masku i sad vi možete pomeranjem ovog slajdera da mu kažete koliko želite te boje da uhvati. Vidite kako pomeramo, on hvata ovu haljinu koju ova glumica ima i ako sad ovo doteramo kraja, vidite kako je ovo belo, znači selektovat će tu haljinu i ako kliknemo OK, vidite on je selektovao tu haljinu. Ove neke tamnije delove nije selektovao, ali to možemo kasnije da mi dodamo selekciji pomoću ovog, na primjer, kvadrata samo. I sad ću odustati od ove selekcije, desni klik i deselect. I eto, to su bili neki osnovni načini da se naprave selekcije u Photoshopu.